Čaute aj u môjho ďalšieho videa. A dneska sme si zahrali Alkánovú mapu 1v1. A skúsime dneska zabiť cheatera. Zoberte si nejakú dobrú mňamku, pite. Ideme na to. Poďme. No, poďme. Ježiš, Mária. Joj. To také ťažké hrať proti takému dobrému hráčovi. Mali by si mi dať enter. Jestli. Au. Nezabije mě, mám málo. Kde jsi? Joj. Když jsem ho zabil, to bylo lucky. Kde? Ježiši, ja neviem ani simplety. Ja som tak veľa tratil. 97. Ja mám tak pickaxe. Ne, nech mě, ja mám jedno. Nech mě. Ježiš, to bol grappler, nech mě. Let's go. Čaute, dajte odber a like. Čaute.